Hakni la le kai kem gaming ma ba in nomor si ti ini san bor balik ni pat ade ban le kai tu itu ma sino te sa ki hapin le chatai sa kaliang nomor si mai te kimi kai gana tu prote kita nong phone mai ngai ma ta mlai el mar ki phone ki ba ya don kam to te bangam grom long te bangan ngan chim ro tamba to ngan chia pen hon ka ba ya hon lang ma scam gaming hana offline hana Free Fire India is
bimeng dalam agama te ilayo gede hanya level 3 ta ya menta idang buat gun mah te iyo nang kata hampir mah sampai ilapan gun na itu na de set all nomor 2 deh ilapan gun na ilapan jual te ilayo kan Double takedown. sama te sampai na uskan gini mah bam triple mah mener bam triple hi tambah ngapa ka de ba ya dan ba phone ki breu je mlak ker hire tambah issue kan banget leka iskama mane I long bathur kanet tama idang yeng baik kumba kumba long kum sisi mah mentabal long kanet te dalam sini ikut udah sang sering ada pem ơi layo ino merti kan bimeng mah ta menta te ibang lagi samar lanyot meri larnyot ni
Ila pa ma ito ba ilabam. Ma. Netikla. Ibang kaya game player. Double takedown.
Te sawai ke mana banca yang tu. Karau bro du kandai. Yang ma atang kandai karau. Nami bro ni ya lai kai lang to ngaro de ente to ngaro ni lai kai lang mah. Ta dengar ngadang nubi tong ai kena ai karau kasan bro to ngan ai karau kasan mah. Mar bik. Lang bai lekai filmas tu mah bulan lekai perlak ai tu. Kam ibang nak mah. Tes. Ngan mah.
perlu je ni pengen like I fan mas no te ilon ai imut lo finga ma ni scam kai nga scam no mesti ba I ai keteng tu ba I sunbor ma balik ka kuma ini pro na marui tengah tambah dengan persiang no nambangan laku bala no ini konten apa namanya
Perlu kita First doom. Double takedown. Sebenarnya kini awan dan gerum kini ajan tu dan gerum saya adnya bangan ID rong mahir ba saya awan kini ajan hiro jang bet mah kiba jan confirm bet mah jangan syang no ngakan mah Ibang ni. ngan ad ya nam dengan ad dengan ad tu ngam menero semua bangan lekai te longam kenyi re ya kata ba baki Free Fire India is set. bom ya da player te ngarung haban lekai lang mentate lawan ini snar mo leader rem jonga ma te ngam mentaru ngalam habang na bangalami snar tang ba long ki khat ba lekai jeng te sia jeng ka kitlok ma be khat lekai te ngalai ken te dengan pecho snar ma snar beli snar saja ha First doom. Double takedown. yo nomor 3 Develop ngamentaro ngadam pelekai itu na ngapelekai nomor si bagi isan borma te ismar de scam gaming headshot na ai nomor tu te mentai la don nomor si ba ismar ma jangan pecha gameplay jo ismar ma yo ma hirau wat lekai ismar ML
Ina mersi te ikwa ban ai lap choi I sanbor ya te ilas tang mulai kai em te ilas terma nomor ai lap choi iwe ikwa ban kai won itu ma oh Double takedown. hamar bayo ki we hamba kumte te hawat lekai The taste of victory. Yum.
Set ladang pangsan Burma bagi ini Double sama takedown. nyulolai tai kiba kwa banjan to ya page pa ID tambang apa bure tambang abang sabun ng mentama ya klub ben bu ID baru sesuat gating lekai je sisin bala bakla bakla shna rum na yang ya alang nang ren cuma tanda iklera tum tum oh ini narab yusan nomor 3 ilekai normal mah oh ilayo isnap kan gini nyampe kan gini mah itu para legend mah Down. ikilah job nak gitu mah
te ngan snano ta garu te kiang ban ni lekai no gil vigil te kan lekai gil ML jantia ba gil gil sparama di sipara teng ai tang nyurama tengan antang ki ya gon ngan antang ke shotgun mah Bye bye. ngarang ngadang bang ngadang slow mah bangan pinsna ke rumah namar bangan pada speed kembali speed kiwe mah ta te ketuka drop te laban no mah itu tengin kirit nama pasang labu ni yang pasang kata orang labu tata ya ngini ano ikiba mud penlek kai mah tai itu ya ti Eric mah kene kinga game kabali itnat hi mentani kene game badan mangahi ka ML jantia batka gil parama dan inspection gil parama oh Shipra FF Shipra ta dai ta handri mah te to ya share ki rumah ki project Peter dia like stream rumah ta dia komen tok tok PS kumna banga sama PS tenat ni katar ngam tip ma ni PEC katar ngam tip mah okay no one erase kena tia steng iwe sa nakalian kini kiwe te kidang tan sa kidang apps arnot mah te bak mah sama nang ke lawai gaming pick shimre nomor wijan ngam kena hire ban pen dengan salah benda pen dapen spek requami gili aban kek nomor 2 ala pen spek room terakhir mah okey teng ni idon mah te in lekai ni in shong am te mah yang tek ni idon
kita kacing lekai ru kita ya siang Oh,
Cầm đập yang cái sau. Cầm đập yang cái sau. Cầm đập yang cái sau. Dengan beli biang tak kawin mah. Thì hàng tôi nghìn nhiệt phết mà thì cái lòng cũng nữa thì cả sau cái Free Fire India is phết set mà in a virtual world and is not. ơi là yêu player cái hả sao cái wala kay player mah ibang play tinggal pen First two. ya headshot ni Tengah dengan play kan ada kemak he mah Sunflower Redeem Seven kill boya mah Pin mah Islam pilihan ni jangan sampai erik ni First two. Double takedown. Sampai kita jemaah saya makin jauh banyak dengan pelikan ada kemak he mah
Oke, gameplay tu ilang gameplay ni saya hanya ilang bidang kami pamer na. Tidak punya Double mengus player kan. takedown. Yes, sang 1 vs 1. I pin 20 but han medan FF. Da ijab da medan mental sudah idang ya sama. Dia lah ipin 20 ke Double mungkin takedown. tu kalau kurna dengan pelekai na sembandaka. Takedown.